Dobar dan, gospođo. Recite mi, znate li što je lamelirana greda? Laminirana greda. Mora nešto biti sa laminatom. Ne bi znao, nisam baš friško u toj gradnji. Ne bi znao. Pa greda koja je obučena u nekako, ne znam u šta, nekakav materijal. Lamela je lamela, a greda je greda. Kazna, nemam pojma, ne pada mi ništa na pamet. To nešto kvalitetno poboljšanje vjerojatno u tom smislu bi moralo biti, jel? U slojevima, moguća drvena u slojevima. Ovo je greda, ali nije obična greda, već je lamelirana greda. Lamelirana greda je greda koja je dobivana spajanjem iz više lamela, međusobno spojeni zupčastim spojem ili ti cink spojem. Te lamele su međusobno spajane dužinski da bi na kraju više lamela se spajala u debljinsku gredu. Znači svaka greda ima određeni broj lamela koje se međusobno lijepe i dobimo proizvod lamelirane grede. Lamelirana greda odavno je našla svoju primjenu u građevinarstvu, zamijenivši uporabu klasičnih greda. Gradnja u kojoj se koristi lamelirana greda pouzdanija je i omogućava konstrukciji objekta stabilnost. Lamelirane grede imaju puno veću nosivost nego klasične grede, zbog tog razloga se i one proizvode. Znači, laički rečeno, jedna lamelirana greda istog presjeka ima nosivost 30-40% veću nego klasična greda i zato se one i rade, odnosno svaka greda se dimenzionira, statički se radi proračun za njenu nosivost, tako i za recimo i ovu gredu. Jel?